El Furkan. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Neizmjerno je blagoslovljen onaj koji robu svome objavljuje Furkan da bi svjetovima bio upozoritelj. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji, koji nema dijeta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio kako treba uredio. Oni su uzeli mimo njega božanstva koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone niti da sebi kakvu korist pribave i koja ne posjeduju ni smrt ni život, a ni proživljenje. Oni koji ne vjeruju rekoše, ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu. Počiniše oni zulum i potvor. I govore, to su izmišljotine naroda drevnih koje je on prepisao, pa mu se čitaju jutrom i večeri. Reci, objavljuje ga onaj koji zna tajne nebesa i zemlje, on je onaj koji oprašta grijehe i milostiv je. Još govore, šta je ovom poslaniku, on hranu jede i po trgovima hoda. Zašto mu nije poslan jedan melek da zajedno s njim bude upozoritelj? Ili da mu se spusti riznica ili da ima bašču iz koje bi se hranio. I zulumčari još govore, vi samo opčinjena čovjeka slijedite, vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu. Blagoslovljen je onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga bašče kroz koje teku rijeke i dvorce. Oni čak i čas kijametski poriču, a mi smo za one koji čas kijametski poriču pripremili vatru razbuktalu. Kada ih ona vidi iz daljine, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči, a kad budu bačeni u jedan od njenih tjesnaca ruku privezanih za vrat, propast će tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte propast mnogostruku. Reci, da li je bolje to ili vječni dženet koji je obećan bogobojaznima, on će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će sve što žele imati, vječno će u tome biti. To je gospodaru tvome obećanje obavezno. A na dan kada ih on sakupi, a i one koji su pored Allaha obožavali, te upita, jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s pravoga puta zalutali? Oni će reći, uzvišen neka si ti, nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili opomenu. Oni su propast zaslužili. Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da patnju otklonite niti da pomoć nađete onome od vas koji je zulum činio, da ćemo da patnju veliku iskusi. Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugima iskušenje budete, da vidimo hoćete li biti strpljivi, a gospodar tvoj vidi sve. I govore oni koji se ne nadaju susretu s nama, zašto nam se ne pošalju meleki, ili zašto gospodara svoga ne vidimo? O sebi su oni visoko mislili i veoma se osilili. Onaj dan kad ugledaju meleke neće biti tada radosnog navještaja prestupnicima i govorit će meleki,
vama je to potpuno uskraćeno i mi ćemo pristupiti onome što počiniše i u prah i pepeo ih pretvoriti. Stanovnici dženeta će taj dan najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati, a na dan kad se nebo rascijepi i iz njega se oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste, taj dan će istinska vlast biti samo u svemilosnog, a bit će to mučan dan za nevjernike. Na dan kad zulumčar prste svoje bude grizao, govoreći, kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Kamo sreće je teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On me od opomene Kur'ana odvratio nakon što mi je došao. A šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilju. Poslanik je rekao, gospodar moj, zaista narod moj ovaj Kur'an izbjegava. Isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku prestupnici, neprijatelji budu. A tebi je gospodar tvoj dovoljan kao uputitelj i pomagač. Oni koji ne vjeruju govore, zašto mu Kur'an nije odjednom cijeli objavljen. A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili. Mi ga učinimo razgovjetnim. Oni ti neće ni jedan prigovor uputiti, a da ti mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti. Oni koji će biti vučeni na svojim licima u džehennem bit će u najgorem položaju i najdalje će zalutati. Mi smo Musa u knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili, pa rekli, otiđite vas dvojica narodu koji znakove naše poriče i poslije samo taj narod potpuno uništili. I poslije smo taj narod potpuno uništili. A i narod Nuhov smo kad su poslanike u laž utjerivali potopili i ljudima ih kao znak učinili, a zulumčarima smo patnju bolnu pripremili. I Adu i Semudu i stanovnicima Resa i mnogim narodima između njih. Svima smo primjere za pouku navodili i sve smo ih poslije sasvim uništili. A oni prolaze pored naselja na koje se sručila kobna kiša, zar ga ne vidite? Naprotiv, oni ni proživljenje ne očekuju. Kad te vide, rugaju ti se, je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao? Umalo da nas od božanstva naših nije odvratio, ali mi im vjerovat ostadosmo. A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje iz pravog puta bio skrenuo. Umalo da nas od božanstva naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo. A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje iz pravog puta bio skrenuo. Šta misliš o onome koji je za svoga Boga svoje hirove uzeo, hoćeš li mu ti zaštitnik biti? Misliš li ti da većina njih čuje ili razumije? Oni su kao stoka, čak su još dalje iz puta pravog skrenuli. Zar ne vidiš kako gospodar tvoj sjenu rasprostire, a da hoće ostavio bi je da miruje, a zatim smo učinili da na nju sunce ukazuje, a poslije je malo pomalo sebi privlačimo. On je taj koji vam je noć učinio pokrivkom san, počinkom, a dan da se svuda raziđete. I on je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti svoje i mi s neba čistu vodu spuštamo, da njome već mrtav predio oživimo i da od stvorenja naših mnogu stoku i mnoge ljude napojimo. I mi je raspodjeljujemo
i mi je raspodjeljujemo među njima da bi se prisjetili, ali većina ljudi odbija sve osim nevjerovanja i nezahvalnosti. Da hoćemo u svako naselje poslali bismo upozorenja. Zato ne budi poslušan nevjernicima i njime Kur'anom se protiv njih uveliko bori. On je taj koji je dva mora ostavio jedno pored drugog. Jedno je pitko i slatko, a drugo slano i gorko. A između njih je pregradu i neprobojnu branu postavio. On od vatre stvara ljude i čini, on od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je svemoćan. Umjesto Allaha oni obožavaju one koji nisu u stanju neku im korist pribaviti, niti od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov pomagač protiv njegovog gospodara. Neka je uzvišen onaj koji je na nebu velike zvijezde stvorio i na njemu dao svjetiljku i mjesec koji sija. On je taj koji je učinio da se noć i dan smjenjuju, što je prilika za onoga koji hoće da se prisjeti i pouku primi ili želi biti zahvalan, a robovi svemilosnog su oni koji po zemlji smireno hodaju, a kada im se neznalice obrate, odgovaraju mir vama. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim i na seždu padajući i stojeći. I oni koji govore, gospodaru naš, skloni od nas patnju u džehennemu, jer je patnja u njemu doista neprestana. On je ružno prebivalište i boravište. I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. A tebe smo poslali samo kao radosnih vijesti, navjestitelja i upozoritelja. Reci, za ovo od vas ne tražim druge nagrade, osim da onaj koji hoće pođe putem koji vodi njegovu gospodaru. Ti se pouzdaj u živo koji ne može umrijeti i veličaj ga i hvali. A dovoljno je to što grijehe robova svojih potpuno zna. Onaj koji je za 6 dana nebesa i zemlju i ono što je među njima stvorio. I onda se nad aršom uzvisio. On je svemilosni i upitaj o njemu onoga koji dobro zna. A kad im se rekne učinite seždu svemilosnom, oni pitaju, a koji je svemilosni? Zar da činimo seždu samo zato što nam ti naređuješ, i to im još više odbojnost povećava. Neka je uzvišen onaj koji je na nebu velike zvijezde stvorio i na njima dao svjetiljku i mjesec koji sija. On je taj koji je učinio da se noć i dan smjenjuju, što je prilika za onoga koji hoće da se prisjeti i pouku primi ili želi biti zahvalan. A robovi svemilosnog su oni koji po zemlji smireno hodaju, a kada im se neznalice obrate, odgovaraju mir vama. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na seždu padajući i stojeći. I oni koji govore, gospodaru naš, skloni od nas patnju u džehennemu, jer je patnja u njemu doista neprestana. On je ružno prebivalište i boravište. I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. I oni koji mimo Allaha drugog Boga ne mole i koji one koje je Allah zabranio ne ubijaju, osim kad se na to ima pravo, i koji ne bludniče, a ko to radi iskusit će kaznu. Patnja će mu na ahiretu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine,
Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah je onaj koji oprašta grijehe i milostiv je. Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah je onaj koji oprašta grijehe i milostiv je. A onaj koji se bude pokajao i dobra djela činio, on se uistinu Allahu iskreno vratio. I oni koji ne prisustvuju laži i koji prolazeći pored besmislica prolaze dostojanstveno. I oni koji kada budu opomenuti ajetima gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi, ni gluhi ni slijepi na njih ne ostanu. I oni koji govore gospodaru naš, podari nam u suprugama našim i u djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih. Oni će biti za ono što su trpjeli na stambama visokim nagrađeni i u njima će pozdravom dobrodošlice i selamom biti dočekivani. U njima će vječno ostati, a kako je to divno prebivalište. Reci, moj gospodar, ne mari za vas ako nema dove vaše, ali porekli ste i neminovno vas čeka patnja. Reci, moj gospodar, ne mari za vas ako nema dove vaše, ali porekli ste i neminovno vas čeka patnja.